So iOrlando Pirates iyodlala iAl Ahly kusasa, and this is one of the biggest games ezodlala iOrlando Pirates this season. Bawudlala igame yesi-2 ku-Champions League group stages. Yabo bazodlala neAl Ahly, the reigning champions e-Champions League, bayiwina last season. So nasi iskime engasetha mina mase ngithola ithuba yabo. Empaleni ngaqalisa uSipho China. Siyamazi sonke uSipho China bafethu. Angifuna ukukhuluma kakhulu ugoalkeeper wethu lo number 1 wethu. But ogoalkeeper manje ngobuthelezi kumele bakhuphule amasokisi. Kulo amasokisi nabo kumele sibabone la bekhethu. But kule game lengaqalisa uSipho China. Kuthi ngima center backs wami ngaqalisa uSesane benosibisi. Ngiyazi most yabantu ngiyebavumelani nalokho yabo, because I saw some comments the last game we played against Stellenbosch FC. Abantu begxeka uSibisi benosesane bethi they didn't do enough yabo ekusizeni team ukuthi iwin leya game leya, because bayekela umdlalo njengoTitus arun freely lapha ayoscore igoli yabo, which is not true yabo, based on my understanding, because leya ndawo leya kwakumele icoverage obani uMonyane. But again, that's a story of another day. Sibantu silibuka ngenye indlela ibhola. Kuma wingbacks wami ngaqalisa uVan Rooyen yabo ka right, kuthi ka left ngiqalise uDion Hotto yabo. I know Dion Hotto is a type of player ethanda ukuhamba kakhulu, but based on igame yakusasa I feel like ucoach uMnezi mandate ukuthi angakhuphuka kakhulu, because we are playing against a team that is fast and quick kuma transitions yabo, and kwigame yakusasa siyabadinga ama defender 4 yabo edefend yabo. uVan Rooyen umdlalo ongakwazi ukumthemba yabo, because uyakwazi ukudefend uVan Rooyen, uyafika lapha bomudinga ngempela lapha emove. Umdlalo uyodlala against uVan Rooyen, I think we playmaker yabe angikhohle igama lakhe but that player is a playmaker of iAl Ahly, very offensive lo mdlalwana. So samdinga umdlali lapha uzokwazi ukusifendela. So based on my understanding, based on indlela engilibuka ngakhona ibhola, ngamfaka uVan Rooyen instead of uMonyane yabo. Mhlambe wena ungamfaka kuMonyane sasa, but ungangitshela ama comments kuthi center yami yabo. Icenter yami most yabantu ngiyebavumelane nami la, but icenter yami ku-CDM yami, CDM role ngaqalisa uMiguel Team athi ukudropa ayosiza kakhulu le 3 le yabo, le 2 le semuva ukusesana benosibisi uzodlala phambili dlana kwabo yabo. Like angazi ngayichaza kanjani, but phambi kwami Miguel Team kube nomane noMaswanganye Maswanganye noMbatha. Baningi ade bengibuthi uPatrick Maswanganye uzokwazi ukuyidlala igame. Yes, uzokwazi ukuyidlala igame lena. Ususpended kuBetway Premiership, but kwi Champions League uzokwazi ukungena yabo. So phambi kwami Miguel Team kuzodlala uMbatha benoPatrick Maswanganye. Into engithanda ngoMaswanganye sesimqhathanisa noDlamini. uDlamini is a good player. uDlamini, but uDlamini akwazi ukumaka. But uTito Maswanganye ulomdlali lo ngamthemba, uyakwazi ukumakela yabo. Umumdinga kumele kumaka uTito, uyakwazi ukumaka, uyakwazi ukubuya back awusiza team. So ngiyamdinga la uTito eswini benombatha la, mase kuba uTeam Miguel Team abashield abagadi. Uzogada uSesane benosibisi aphinda agade uTito Maswanganye benombatha phambi kwakhe. uMbatha siyamazi uyakwazi ukushaya ama forward passes ayo creator lapha phambili. noTito nasiyamazi umdlalo creative, sayidinga creativity e-center. Angimthanda uTito wayephambili kakhulu, ngimdinga azosiza la kakhulu esiswini, because isisu engine yeteam mele function. Sodlala neteam enkulu, iAl Ahly team enkulu. So ngidinga engine yethu Orlando Pirates ifunctiona impela kule game le. Ukuthi kuma wingers wami ka right wing ngingaqalisa lo mfana lo uNkota yabo. Ngiwazula ama-him thiwa uSaling ngenze yabe khona, but ka right wing ngingaqalisa uNkota, mhlawumbe uSaling ngimbeke ebhenchini yabo, ngimfake umfana meba nenkinga ngimfake uSaling. Kuthi ka left ngiqalise uMfukeng siyala sonke udabala Mfukeng uscoutwa iBarcelona. Nje uscoutwa iBarcelona nje ile game le mele enze show ukuthi udlala ngempela, mele enze show ukuthi ukhuphula amasukisi, because there are big people watching this game. Uzobe baningi abantu abazobebuka le game le, so mele enze show kusasa ukuthi ukhuphula amasukisi udlala iperformance yangempela bafethu. So ngambeka ka left wing yena adlale lapha. Kuthi striker sami sakusasa ngaqalisa uMabasa, Tsegofaso Mabasa yabo. Most abantu ngiyebavumelane nami, but uTsegofaso Mabasa is striking ngasiqalisa, because if you can compare uMabasa lo mfana lo uMabasa, yes uMabasa drop back azomaka. The reason why ngikudrope back uMaswanganye azosiza eswini is because if ubheka uMabasa indlela adlala ngakhona, uMabasa ile striker lesesicuthayo phambili esishaya inqawo kuphela, sicabanga ngabili. Kanti uMakgopa ile striker esikwazi ukudropa back esizosiza simake, but uMakgopa uyahluleka ukwenza decision fast as a striker yabo. uMakgopa acts as i-center forward
rather than a striker. I don't know if I make sense yini. But uMakgopa like unokucabanga kabili instead of shooting the ball. There are many instances lapho khona uMakgopa ehluleka khona ukukhahlela ibhola acabanga ukuphasa eseboxini. As a striker kumele ube ne-mindset yokukhahlela museboxini ungacabanga ukuphasa because leyo nto ayikho right. Kumele u-aid up ama-goals akho. Yabo as a striker kumele ukore. Yabo khona la khona uMakgopa last game sidla neStellenbosch kufika ibhola uMakgopa uyagxuma uyaliyeka ibhola lila ngabe ukhahlela ibhola ngene nethini noma lishaya ngedolo ngene nethini. Yabo izinto ezikanjalo asidingi mesidlala ama games. Sidinga strike esikwazi ukukora. So mhlambe kuma comments ungangitshela mhlambe isiphi strike ungasifaka but for me this is the lineup engayisetha mina mase ngithola ithuba yabo kule game yakusasa. Yabo i4-3-3 4-3-3 yeah it's 4-3-3 nje. Angitshela ama comments wena yipi ilineup ongayisetha uma usuthola ithuba yabo. Ngiyatholakala ka Facebook nguvane sports na ka YouTube ngiyatholakala nguvane sports na ka Instagram futhi ngiyatholakala nguvane sports yabo ngiyayibonga support yenu bafethu.